को वामदेव गौतम यादव मन्त्री यामती ढका सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता चुकुदो सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च रिट दर्ता याकुगु ख संविधानीय धारा नेठसे गौतम यादव मन्त्री यामती व संसदीय रूपमा ज्यातक याके बी मते थया तगुदो ठुकिया सुनवाई असो 7 गते या नीति को छेगु त्रिपाठी जानकारी पिउगुदो नेपाली संविधानीय धारा 78 पाखे संघीय संसदीय दुज मजुम व्यक्ति मन्त्री जुइको व्यवस्था या उपधारा 4 तत्काल कायम जुगु प्रतिनिधि सभा या निर्वाचन पारित चुम मनो उजगु प्रतिनिधि सभा या कार्यकालय उपधारा 1 कठा मन्त्री पद नियुक्त या नीति योग्य जिमखु थ्यातगु दो ठिकिया त कया वामदेव सरकारले बनि मिले मजुगु तर्कतक जुया चंगदो नेकपा सचिवालय बैठकेन वामदेव गौतम सरकारले बनि मिले जु वा मजु कानुनी व्यवस्था बारे तक खबलंगु असोज 7 गते ठाउँ मंगलबार चुनेगो सचिवालय बैठक गौतम सरकारले पनि या मोमनी सिधै नेपाली कांग्रेसिया कार्यकर्ता व प्रहरी डठी गुल्मी सोमबार झडप दो पार्टी ज्याकु बीपी स्मृति भवन क्याम्प्स रोड रैली व भीमचोक के पुतली बजार जुजुङ जिल्ला प्रशासन ज्याकु निहने प्रशासन ज्याकु वन्ट संगो इले प्रहरी डठी झडप ख झडपे कांग्रेस जिल्ला सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठ कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 क या सभापति पूर्ण केसी व नेता श्री प्रसाद फलामी लगायत खापा जुगु ख छ उगु झडपे निम प्रहरी नापा खुमक पाजुगु खासा जिल्ला प्रहरी ज्याकु गुल्मी या कठा प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण लाल श्रेष्ठ जानकारी बिया दिल प्रहरी या कठा रेसुङ्गा नगरपालिका वडाल्या 12 जुगु रानी पोखरी निम्न माध्यमिक विद्यालय दुनाबेरुङका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पाखे ज्यायाको व भवन देखिको नीति 70 लाख 40 हजार बजेट विनियोजन जुगु व बजेट कार्यान्वयन नीति विद्यालय सर्वदलीय व सर्वपक्षीय भेला गोसागो गुइले साउन 9 गते भेला जुगु पुलाङ्गो भवन ठुनिगु झोले व साउन 25 गते जुगु विद्यालय व्यवस्थापन समिति रेक्टेक नु भवन निर्माण या निर्णय जुगु ख व्यवस्थापन समिति पाखे छुन कथा या ज्या ठेक्का बि मदैगो नियम जुसान निर्माण समिति बिनो बिकयाट 16 लाख 50 हजार घोषित रूपमा भदौ 15 गते निर्माण या भाला बिरुङका उगु झडप जुगु ख स्थानीय वासी गिरी प्रसाद महाविकीमा ओडा अध्यक्ष लगायत समूह ठेकदार मार्फत ज्यायाका विद्यालय रकम हिनामिना या तत्यंगु डोपाटाक बिउगो राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल प्रदेश संरचना खारिज ज्याता सुझाव पिउगो वो प्रदेश संरचना अनावश्यक बोझ्या रूपमा लाना चंगो खने दु बोलिन दल त्यसै खारिज ज्याके फेमागु सुझाव पिउगो नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डीएलए संविधान दिवस या लस्या लाका गोसागोको संविधान कार्यान्वयन न्यारा सफलता व चुनौती त विशेष वर्चुअल ज्याजोले प्राध्यापक खनाल ठुको खान थाको ख खनाल आन राजनीतिक दल जनता यात छुले याना टेमजुगु व प्रदेश संरचना खारेज मागु लि बब्युगु दो प्रदेश संरचना बारे राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट मजुगु व सुम व्यक्ति व राजनीतिक त्यसा लाभ कासन आम नागरिक या त छु मजुगु प्राध्यापक खनाल या टिप्पणी दो संघीय संविधान या कार्यान्वयन सुगु तह या भूमिका विशेष संविधान कठन फुकंग तह व संवैधानिक संस्था त औपचारिक रूपमा उपलब्ध जुसान स्थानीय प्रदेश व केन्द्र या तटी समन्वय अभाव जुगु प्राध्यापक खनाल या थर्डो ज्याजले वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुङ्गेल संविधान कार्यान्वयन विपक्षी दलले भूमिका नयोको दैगु जुगुले विपक्षी दल सदा जनता प्रति संवेदनशील व उत्तरदायी जी मागुले बब्युको दोष ढुङ्गेल संविधानीय धारा 256 व 57 अनुसूची 5 ने से 9 तक प्रकाश या से वर्तमान सरकार पाखे जुगु गलत या कारबाही नियुक्ति या सन्दर्भे आया विपक्षी दल सशक्त भूमिका निर्वाह या मफुगु दाबिताक यागु ख दिएले नेपाल या नाय युगेन्द्र बहादुर अधिकारी या नाय सुजुगु उगुज्याजले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय दुज डाक्टर शेखर कोइराला पूर्व मन्त्री व केन्द्रीय कांग्रेस दुज रमेश लेहक कांग्रेस सचेतक वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुसाल पूर्व मन्त्री राजेन्द्र केसी राजन संविधान व कांग्रेस भूमिका विशेष थापु तगु ख एमसीसी विरोधी आइतबा प्रदर्शन जुगुदु जिल्ला लिपाङ्गो इले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमसीसी परिमार्जनले चाहिँ पार्टी यागु तयारी ना चंगो खबर वेडुङका एमसीसी विरोध प्रदर्शन जुगु ख थेसिबेन हन थिति संस्था एमसीसी विरोध प्रदर्शन याना चंगो दो
डाक्टर गोविंद केसिया समर्थने ये प्रदर्शन जुगुदो सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविंद केसी आइसेन्स आइतबार माइती खण्डमण्डल प्रदर्शन यागो ख डाक्टर केसी वंगो भदौया 29 गते निसिङ जुम्ला या रानी चौरे चंगो बाबी रामस्ट डेगले अनसन चंगो खासा ठो डाक्टर केसिया चिंगु कगो अनसन ख स्वास्थ्य समस्या खने दे ढुंका डाक्टर केसिया त शनिबार चाने प्रहरी बल पूर्वक अस्पताल लिंको खासा लिपांगो इले डाक्टर केसी कोरोना भाइरस कोभिड-19 या संक्रमित मस्तिष्कको नीति पीसीआर परीक्षण व्यापक या मागो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एमबीबीएस पढ़ाई तत्काल के मागो निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा व स्वास्थ्य सम्मान पहुँच या सुनिश्चितता ची मागोले से या मागतया अञ्चन चोङ्गु ख विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 3,12,61,483 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या 2,22,45,770 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 17,611। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 8,921। प्रदेश 1 मा लिपांगो इले सार्वजनिक यात्रा जोखिमपूर्ण जुगुदो कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण या जोखिम कायम हेजो याचंगो अवस्था सार्वजनिक यात्रा न जोखिम जुगो ख निषेधाज्ञा छसुकुगु या लिसे सार्वजनिक यातायात न सञ्चालन या के बिगु नि लिसे अज्यागो सवारी साधनीय यात्रा जोखिम उपयकुगु चकमको संक्रमण भयावह जुगु स्थिति त कम बोलंगो दो जिल्ला प्रशासन जाकुठिया निर्देशन व यातायात व्यवस्था विभाग तयारीयागो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना मजु सार्वजनिक यात्रा जोखिमपूर्ण जुगु ख विभाग तयारीयागो मापदण्ड कथा छगो लहरे छमजक चोनेगु सवारी साधने अनिवार्य रूपमा सैनिटाइजर या व्यवस्था जिम्मागु व्यवस्था या सान ओकिया पूर्ण रूपमा पालना यागु व कार्यान्वयन यागु च्या जुया चंगो मधु सम्बन्धित निकाय पाखी अनुगमन यागु ज्या मजुया चंगोले व्यवसाय तेसन मापदण्ड यात व्यवस्था याना सवारी साधन सञ्चालन याना चंगो दो सार्वजनिक यातायात साधन पूर्ण क्षमता बचिजक यातु तयार सैनिटाइजर व्यवस्था याना यातायात सञ्चालन यामा गो बचिजक याटो टेबल इन हापा कया वया चंगो भाडा 50% थप भाडा क्या दैगु व्यवस्था याको खा भाडा एकरूपता वया मचंगो याटो टेसन थागु दुस ओखे विभाग या महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाला मापदण्ड पालना या मया थैको बारे अनुगमन येगु जिम्मा ट्राफिक प्रहरी या तबिगु कनादिको तो राज्य कालो बजारी यागु डोपने विराटनगर या निम व्यापारी पिण्ड प्रहरी गिरफ्तार यागु दो विराटनगर गुड्री बजारे 47 टका दाम खरीद यागु प्याज 60 टका दाम म्युगु डोपने निम व्यापारी पिण्ड आइतबा प्रहरी जोंगु खा भारत निर्यात थप्प जुइ ढुंका विराटनगर ले सें देन्यङ का प्याज अभाव चिया चंगु दो अभाव कालो बजारी यागु डोपने विराटनगर महानगरपालिका वडालिया 9 या 38 वर्ष या संजय कुमार गुप्ता व 29 वर्ष या मुकेश कुमार सहन या प्रहरी गिरफ्तार यागु खा जिल्ला प्रहरी ज्याकु मोरङ्गिया प्रहरी नायब उपरीक्षक मान बहादुर राई कठम विजय कुमार योगेश पसा सञ्चालन याना वया चंगु गुप्ता व तनिषा ट्रेडर्स पसा सञ्चालन याना वया चोम सन्नी 47 टका प्रति केजी खरिदियागु प्याज 60 टका प्रति केजी दाम मिया चंगु खा कालो बजारी सुचौवे खतम ग्राहक जुया प्रहरी निम्नसित गिरफ्तारियागु खस गिरफ्तारी लापिन्द कालो बजारी व छु मेमेको सामाजिक अपराध सजाय एन 2032 कथा कारबाही प्रक्रिया न्यानिङको डीएसपी राइन जानकारी बिगुद अक्सिजन मटसे चिकतक सगरमाथा आरोहण याना विश्व कीर्तिमानी कायम याता तालामा अंग्रिता शेर्पा मन्त वेका मिगा सुठे हे छे या जोर पार्टी मौरुको खासा सुलुकुम या थामे जन्म जुया दिनमा 72 वर्ष या हिमचितवा या नाजाम वेका सीमा बुधबार बौद्ध परम्परा कथा या त तयारी जुगु दो वेकला सन् 1983 निसे सगरमाथा आरोहण जना दिगो खसा सन् 1996 अक्सिजन मटर से सगरमाथा पलाटया दिम वेका थोय अन्तिम आरोहण ख सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जकमजुसे अक्सिजन मटर से पाकिस्तानिया माउन्ट केटु व नेपाल चोयु मनासुलो लोर्सी अन्नपूर्ण धौलागिरी लगायत दर्जनौं हिमालय वेकला अतिथि इले आरोहण जना दिगो दो संसदीय विकास व प्रविधि समिति वैको कार्तिकिया 7 गते दुने नेपाली प्रसारण जुया चंगो टेलिभिजन च्यानल यात विज्ञापन रहित
क्लिन फिड या त सरकार या त निर्देशन बिगो दो सोमबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय या सचिवले चाहिँ या पदाधिकारीले चाहिँ सहल या टुङ्का समिति डाउनलिङ्क अनुमति कया नेपाल प्रशासन ज्याचङ्गो टेलिभिजन च्यानल या त विज्ञापन राइट या त निर्देशन बिगो खा नेपाली विज्ञापन नियमन यागो एन 2076 या कार्यान्वयन 2077 कार्तिक 8 गते चाहिँ सुरु जुइटेङ्गो दो ओके समिति उगु तिथि सिबे छनुन हे नेपाली क्लिन फिड सुरु या त निर्देशन बिगो खा नेपाली क्लिन फिड मजुइगु विदेशी च्यानल या प्रसारण पनेट मन्त्रालय दिएको योजना न समिति माग्यागु दो उगु एन या कार्यान्वयन पाखे नेपाली गुली विदेशी च्यानल पनेफु अवस्था दुगु ख वठुकी लागिगु सकारात्मक र नकारात्मक लिच या विशेष मन्त्रालय या थारना चिन्यानु दिने छेटन समिति निर्देशन बिगु दो समिति नेपाल विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण यागु नीति फिट इन मकात व संचार मन्त्रालय या त निर्देशन बिगु दो भारतीय महाराष्ट्र स्थित भीमण्डी सोगुतले भवन दुनावंगो इले च्याम मन्त नियम जीवित उडाडिएको भारतीय सञ्चार माध्यममा जानकारी बिगो दो नेपाल भाषा समाचार थनेको चागु दोप्सीको दिन भिजुमा सुभा चेमा भा